welcome to my channel. For today's video, we'll be doing multiplication of fractions. Let's go directly with the first example. Letter A. Let's say 1/3 times 2 over 5. Advertise ako for about the symbols of multiplications. I'm using in letter A na gamit ko og multiplication dot. Pag nabutang gali na siya sa pinakagitna at the very corner, as in pinakatunga gyud, that is multiplication dot. And the different symbols for multiplications are ingon ani, diri ata anad. Magbutang ng tag number like 3 times 4 equals 12. The other symbol for this is 3, parenthesis ang ato ang gamiton, like this, equals 12. Pwede pod kulong tanan. Ana, times gihapon na siya. Or, napoy 1/3, asterisk ang gamiton. 3 times 4 equals 12. And the other one is that. 3 times 4 equals 12. So, mauni ang mga symbols sa multiplication. Unya, ang ato ang gamiton diri all throughout the video, magparenthesis ta kundi multiplication dot. Dili lang ta magamit ani kay unig maka-encounter tag algebraic expression na puro naman na xx, basig ma-misinterpret ang operation. Okay, let's erase this. Balik ta diri Again, I'm using multiplication dot. So, ang pag-multiply sa fraction is pinakasayon lang siya among the four operations. Kaning multiplication for me is ang pinakasayon. Like, i-multiply lang yun mo ang numerator to numerator over denominator times denominator. Ana lang yun. Sa Bisaya pa, taas times taas over baba times baba. Dili yun dapat mo x imuhang mata, kundi straight lang yun dapat imuhang pananaw kung mag-multiply kag fractions. Bar. Make sure nga ang bar is being placed beside the equal sign. Kay mautput o ka, dili na matupong-tupong, maglisod na tag-solve ana, kay malibog na ato ang mga mata. So let's get started with numerator sa ta. 1 times 2, you have 2. And then sa baba ta, 3 times 5, you have 15. Pag naantay answer na multiply na ang taas, ang numerators o denominators, ang last to consider nato is i-reduce nato ang fraction into its lowest term, has-hasan og maayo, mangita tag number nga makadivide sa numerator o denominator. Let's pick number 2. Kay kana si 2, mabahin man siya into 2. Pero kana si 15, mabahin ba siya perfectly into 2 nga walang labis, walang kulang? Dili, kana atay sobra nga isa. That means kanang 2 over 15 is the final answer. Mao na siya. Let's have another example. Let's have letter B. Let's say 2 over 3. Mag-negative ta ha. Ay, sa tabi. Parenthesis na ako ang gamiton. Negative ta diya sa tikas. Para maano tag negative. Kana bitang di kita manisang when it comes to negative numbers, negative fractions. Negative po diha, iwantag nato. This is 1/2. Nya diri apod, this is 3 over 7. Nya himuon nato ang negative 3 over 7. Okay. Pwede ta pa horizontal na pamaagi, pwede po ta vertical na pamaagi. So vertical lang sa ta. Bar. Dapat naagi ni bar ha. I-plaster yun una ang bar beside the equal sign. And then tan-awon nato ang sign niya. Negative, i-multiply sa negative, i-multiply na po sa negative. Advertise ako about sa signs. Sa multiplication of integers, pag parehas gani ang sign, negative 1 times negative 1, parehas ang sign, puros negative, that is positive 1. Basta parehas ang sign. Same as with 1 times 1, obviously puros positive. Ang labas ana is positive pod. Pero parehas aning sa letter B, ayaw siya directly i-judge kung puros parehas ang sign, o yan, nag-times ka, the answer is positive. No. Sama aning
negative 1 times negative 1 times negative 1 times negative 1. Dapat, automatic man dyan ta makajudge, no? Posible nga makajudge dayon. Hala, puros negative ang ipang multiply, automatic positive ang labas. No. Iphon sa gyud nimo kung pila ka buok negative nga gipang multiply. Parehas ani. Pila ka buok negative? You have 1, 2, 3, 4. Basta even gani ang mga negative numbers nga gi-multiply, automatic positive ang labas ha. 1 times 1 times 1 times 1, you have positive 1. Puros negative. Kunya, kung iphon na ako, pila sila kabuok negative? 1, 2, 3, 4. In English, even. Sa Bisaya, pares. Automatic positive. Now, let's go to what we call add. Kabaliktaran sa even. Ang Bisaya aning add is bungkig. Say for example, negative 1 times negative 1 times negative 1. Basig mo judge ta ani ba sa multiplication nga hala puros negative, parehas gud silang tanan gi times and the answer will be positive. No. Iphon sa gyud nimo kung pila ka buok negative numbers gi-multiply nimo. If ang resulta is add, sa Bisaya pa bungkig, that's the time nga mag-negative na ta. Negative times negative times negative. Let's count kung even ba sila or odd. 1, 2, 3. Boti pa sa bungkig ng tulo, automatic negative 1 is the answer. Balik ta diri a. I-reason lang na ko ni diri a ha. Okay. Let's count kung pila ka buok negative fractions ang gi-multiply. You have 1, 2, 3. Automatic, the answer will be negative. Mag-una tadaan sa sign kay basig mabiyaan siya ba? Di ginato biyaan ang sign. So okay na ta sa sign ha. Buti pa sabot sa pag-times, pwede na ta mag-focus sa mga numbers. Mag-una ta sa numerator. You have 2 times 1. Ilahos tanan og multiply. 2 times 1, you have 2. 2 times 3, you have 6. Sa baba na punta, diri sa denominators. Iratsada ug multiply. 3 times 2, you have 6. 6 times 7, you have 42. Okay. Kung atong tan-awon ang taas ug ang baba, numerator ug ang denominator, puros sila even, puros pares. That means ma-divide pa nato ni siya. Mangita tag one number only, nga ibahin nato sa 6, o ibahin pod nato later kang 42. Pwede man ta palaban og gagmayng number sama ni number 2. Pwede ta palaban og gagmayng number. Wala man ta ingon nga nagdali, nya kung di gyud nato, labon pag wa ta ka memorize sa multiplication table ay itagi-tagi nato. Let's use 2. I-reduce nato siya by dividing both by 2. 6 divide 2. Sa baba po, divide by 2 po ka. Equals. Sumpay lang na po dari aha. Equals. Bar. Hindi lang. Dari lang siguro. Okay, para hanay. 6 divide by 2, you have 3. Ang 42 na po, divide into halves. Tungaon si 42. You have 21. Kung naglibog mo, unsaon, 42 divide by 2, pwede magmano-mano. 42 divide by 2. So, una ka ni 4. 4 divide 2, you have 2. 2 times 2, you have 4. Bring down 2. 2 divide 2, you have 1. 1 times 2, you have 2. So, indeed, the answer is 21. Ang 42, bahinon og tag 2, the answer is 21. And, mapagamay pag pwede pa direct. Dili na. Last na sige dire at sumpay equals. Mapagamay pag yun nato ni siya. Si 3 man ang numerator, that means pwede nato magamit si 3. Si 3, i-divide nato og tag 3. Sa baba pod, isa lang ka number. Si 21, i-divide na pod nato og tag 3. Sige, last step na gyud ni siya. 3 divide by 3, the answer is 1. 21 divide by 3, the answer is 7. So 1 over 7 is the answer. Hala, murag na yung nabiyaan.
Unsay nabiyaan sa tanaw ninyo? Negative. Negative diha, nabiyaan. Okay, automatic mali to ha. Kung ang ending nato is 1 over 7 lang, automatic tsapa na ni tanan. Useless ang ato ang effort kung mabiyaan sa negative. So the answer in here is negative 1 over 7. Alright? So let's use these fractions another way. Mag-letter C ta. Same fraction ha, katihon lang nako. Negative 2 over 3. Negative 1/2 times negative 3 over 7. Okay, nata ginatawag na cancel. Say for example, makakita ka og ani nga dagway 100 over 100 or the other saan siya pagbasa 100 divide 100, automatic cancel siya. Dili na siya literal nga cancel ha, kay naa pag ginabilin ana. Kay 100 i-divide sa iyang kaugalingon, the answer is 1. So mauna atong buhaton sa letter C. Kung naatay makita nga same number sa taas ug sa baba, pwede ta mag-cancel, pwede kaayo. Timan-an lang nato, dili magpataka og cancel ha, mag-cancel lang ta sa multiplication lang. Kay kung naay plus or minus diha sa gitna, naay plus or minus diri sa gitna, dili ta pwede mag-cancel. Sa times lang ning cancel ha. Okay. Equal sign sa ta, and then bar, and then pangitaon nato tong mga numbers nga magkapareha. Maguna sa data sa sign para di mabiyaan. Negative, i-times sa negative, i-times sa negative, tulo ka buok negative numbers, gi-multiply. Ang tulo that is add, sa Bisaya bungkig. Basta bungkig gani, automatic the answer is negative. Dili na to biyaan ang sign. Sama sa gibuhat ako ganina na biyaan ako, automatic na tong trabaho nga mali siya. So di ta mamiya og sign. Let's get back in here. Basta parehas ang number, i-cancel lang sa taas o sa baba. So si 3 na ay 3 sa taas, cancel na to, kay naapoy 3 sa baba. Ana lang. Buot ipasabot na cancel no. Nya mo ana asa naman napunta, ngano nawa man sila. Kay ang 3 divide by 3, the answer is 1. Ma'am, asa mapunta si 1? Kana si 1, bisag si kinsa pa'y i-multiply ana, press anang 2 times 1 times 3 times 1. Ang resulta, mao gihapon, press anang 1 million times 1, the answer is 1 million. 500 times 1, the answer is 500. So wala nawala si 1. Kay si 1, i-multiply di, maura mong gihapon ang labas. So balik ta diri katong wala na ko na-cancel mo, ito ang i-multiply. Ang nahibilin diri you have 2 and 1. That means 2 and 1 na lang ang i-multiply. Ayaw na ni ilabot. 2 times 1, you have 2. Sa baba ta, katong wala na na-cancel, 2 times 7, you have 14. Negative 2 over 14 is the answer, but not yet. Ato pa na siyang i-reduce into its lowest term. Mangita tag isa lang ka number nga ibahin nato, i-divide nato pang 2, i-divide po nato pang 14. Equals dito sa baba. Copy, ayaw siya biyae. And then, let's reduce this. Madali, ano lang tabi, paana ta? Equals. Copy ang negative. Unya bar dayon, place the bar beside the negative sign, and then reduce dayon ta. Let's pick number 2. Ang 2 i-divide kang 2 sa baba pod, same number lang. Ang 14 i-divide sa 2. 2 divide by 2, the answer is 1. Sa baba ta. 14 divide by 2, the answer is 7. So the answer is negative 1 over 7, and look at the answer, same lang. So naara sa imuha kung asa kahiyang cancel ba or whatsoever, or ilahos ba ni mo times. Let's have another example. Let's use green or red na lang. 7 over 8 times puro sa negative. Negative. Ano maanad tagpuan ba? Negative 8 over 9. Na, duha lang kabuok equals negative
i-multiply sa negative. Duha ka buok negative ha. Same sign, the answer is positive. Positive na daan ang answer. Pag human ana, kung clear na ta, o diri ana ta mag-multiply na ta sa taas times taas, baba times baba. Pwede ra po ang way nga pag-solve nimo ani is mag-cancel ka. Kung naay parehas ang dagway sa taas ug sa baba, i-cancel na sila. Like, si 8 na adriya sa taas, napoy 8 sa baba. Cancel, cancel. Take note ha, ang operation is times. Wala ta nag-plus ug minus diri times ni. So, pwede ta mag-cancel-cancel. So, kinsa to'y nabilin sa taas, ato lang i-clear ha. Kinsa nabilin sa taas, you have 7. Sa baba, you have 9. 7 over 9 is the answer. Dili na po nato siya ma-reduce into its lowest term. Let's have this again. Kani, letter E. Letter E na ta. Same gihapon, kung di ka gusto mag-cancel, i-multiply na to. Negative 7 over 8. Daro pa ni kain. Yes, ma'am. Negative 8 over 9. Take note, the answer in here is positive. Negative, 8 times sa negative, same sign, the answer is positive. Multiply ta sa taas. Taas times taas, baba times baba. 7 times 8, pila man? 56. Okay, the answer is 56. Inakuha kung mali, 8 times 9, the answer is 72. Tama? Yes, ma'am. Okay, 72. 56 over 72. Mangita tag number na makadivide sa duha. Mabahin, mahashasan pa nato. So, let's pick. 2. Sige, 2. Kay 2 na lang, kay safe ang 2. Si 2, pwede na itong mapili si 2 kay ang 56 pares. Ang 72 pares. So, pwede si 2. 56 karon divide into halves or 56 bahinon into 2. Pwede man ta magmano-mano kung safe yun ta. Para safe yun. 56 bahinon of tag 2. 5 sa tauna. Ang 5 divide sa 2, you have 2. 2 times 2, you have 4. Ang 5, kuhaan og 4 na kay 1. Bring down 6. Ang 16, bahinon og tag 2, you have 8. 8 times 2, you have 16. So, 28 is the answer. Iriso na ako ni, kay mag-72 na punta. 72, ibahin na po nato pang 2. Butangan ako ani ha. Divide by 2. Yan, divide by 2 tali ha. Sa taas o baba, yun na. Una tani 7. 7, divide by 2, you have 3. 3 times 2, you have 6. Ang 7, kuag 6, you have 1. Bring down ang 2. 12, divide 2, you have 6. 6 times 2, you have 12. So, the answer is 36. Ma-reduce pag yun siya. Laro pa ni Kai. Yes, ma'am. Sure? Kapit na. Kapit na? Diri, anak. Laro pa. Yes, ma'am. Pwede naman isibog ang kamera kay 28 of 36. Unsa may ibahin na po nato sa 28 of 36? 7. Dili po. 4, ma'am. 4. 28 bahinon og tag 4. Ang 7. Okay, 7. Sa baba ta, ang 36 bahinon, ay, magpinta. Ang 36 bahinon og tag 4. 9. Okay, you have 9. Parehas ba ang answer? Yes, ma'am. Okay, we have the same answer. So that's it. Thank you. Bye!